салом арз менамоем ба шумо дӯстдорону дилбохтагони гӯштини миллии гӯштингирӣ. мо гузориши мустақими худро аз ҷараёни рӯзи дуюми чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ пешниҳоди шумо мегардонем. рақобатҳоро дар ин рӯзи нерӯсанҷиҳо дар вазни 52 килограмм миёни бонувон бо шумо шарҳу тавзеҳ медиҳам. ман Сормон Амонуллозода ва ҳаминак ду бонуи вазни 52 килограмм бо яктаки сафед бонуи Русия Елена Хубулова бо бонуи Ҳонконг Ли Цевай Рита андари майдони нерӯсанҷӣ шуданд. рақобати онҳоро довари дараҷаи байналмилалӣ аз Тоҷикистон Раҳмоналӣ Шарипов ҳакамӣ карда истодааст. талошҳои ҳарду баҳри пайдо кардани мавқеият ва як пойзани бисёр ҷолибе Еленаро инҷо мушоҳида намудем, ки наздик буд корро дар дақиқаи аввали қувозмоӣ ба анҷом расонад. ҳаракати анҷомдодаи ӯро довари марказ имтиёзи бадан баҳогузорӣ намуд. дигарбора ҳаракати бонуи Ҳонконг инҷо сурат гирифт, ки аксулҳамларо Елена дар сатҳи олӣ анҷом дод ва тавонист, ки дар кӯтоҳтарин фурсат ғолиб гардад ва ба даври дигар роҳи худро ҳамвор намояд. ин чеҳра акнун дар даври дуюм бо паҳлавони тоҷикистонӣ Рӯзигули Ҳасан нерӯсанҷӣ мекунад. бубинед, ки чӣ гуна як аксулҳамлаи бисёр олиро паҳлавони Русия Хубулова анҷом дод ва тавонист, ки дар даври аввал ба осонӣ ғолиб шавад. варзиши байналмилалӣ шавад ва то расидан ба қаҳрамонии ҷаҳон 7 мусобиқаи сатҳи байналмилалиро дар кишвари мо аз ин риштаи варзиш доир намуданд ва ҳаминак баъд аз 2 соли унвони байналмилалиро гирифтан, чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштини миллии гӯштингирӣ дар кишвари мо ҷараён дорад. бонуони дигар ба майдон ҳозир шуданд. Илола Ортиқбоева бо яктаки сафед аз Узбекистон аст ва рақиби ӯ бошад аз Сурия Лайла Кенан Адҳам бо яктаки сабз. ҳунару маҳорати Илоларо мо дар мусобиқаҳо дар он 7 мусобиқае ки сатҳи байналмилалӣ дошт аз риштаи гӯштингирӣ ки қаблан ҳарф мезадем, борҳо шоҳид гаштем. дар ҷоми раиси шаҳри Душанбе ҳам дар соли 2024 ӯ ҳунарнамоии хуб нишон дода буд ва ҳаминак дар аввалин чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ қадами аввалини худро гузошт. огоҳӣ ба хотири камкорӣ ба Лейла Кенан Адҳам бонуи Сурия нишон дода шуд аз ҷониби довари эронӣ. бадан барои Ҳилола нишон медиҳад. дигарбора сари остин мегирад Ҳилола ва як ҳаракати хуберо ҳам анҷом дод, ки бадани дуюмро барояш баҳогузорӣ карданд.
ҳаракатҳои пай дар пайи ҳилоларо инҷо мушоҳида мекунем, ки аз кӯчактарин имконият ҳаракат мекунад, усулҳоро анҷом медиҳад ва талошаш нисбат ба паҳлавони Сурия хубтару беҳтар ба чашм мерасад. камкории навбатӣ барои Лейла Кенан Адҳам. огоҳии дуюмин танбеҳ аст ва пешсафиро ҳилола дар ихтиёр гирифтааст. як ҳаракати навбатии дигар аз ҷониби ӯ паҳлӯ баҳогузорӣ шуд. вақт ҳоло зиёд аст ва ҳарду ҳам имкон доранд, ки ҳаракати хубу олиеро нишон бидиҳанд ва соҳиби имтиёзи аз ҳама баланд дар гӯштингирӣ имтиёзи ҳалол шаванд. ва аз кӯшишу талошҳои ҳилола бармеояд, ки ӯ нисбат ба рақиб барои ин корро анҷом додан наздиктар аст, зеро ки пайваста ӯ ҳаракат карда истодааст ва талошҳову кӯшишҳо баҳри қабл аз анҷоми вақт ин нерӯсанҷиро ба анҷом расонидан аст. боз ӯ ҳаракат мекунад ва сеюмин баданро дар ин нерӯсанҷӣ барои ҳилола нишон медиҳанд. камтар аз 1 дақиқаи дигар вақт боқӣ мондааст ва ҳилола талошҳову кӯшишҳоро ба анҷом расонида истодааст. 1 имтиёзи паҳлӯ ва 3 имтиёзи баданро барои ӯ нишон доданд. шонздаҳ сонияи дигар боқӣ мондааст ва барои Лейла бонуи Сурия фикр мекунам, ки кор ба анҷом расидааст. дигар он қадар талош ҳам намекунад баҳри ба даст овардани имтиёз ва ҳилола бошад ба пеш меравад. як ҳаракати дигари ӯ инҷо наздик буд, ки дар лаҳзаҳои поёнии вақт як зебогии гӯштингириро нишон бидиҳад. вақт ба анҷом расид ва бо 1 имтиёзи паҳлӯ ва 3 имтиёзи бадан ҳилола Ортиқбоева ғолиб омад. аз оғози нерӯсанҷӣ ҳунарнамоии ҳилола нисбат ба рақиб беҳтар буд. дар наворҳои такрорӣ ҳам ҳаракатҳои ӯро таваҷҷӯҳ мекунем, ки чӣ гуна соҳиби имтиёз шуд ва имтиёзҳои ба даст овардааш ӯро ба даври ҳаштягниҳоӣ бурд.
доварон иваз карда мешаванд дар ин гилем ва бонувони дигари вазни 52 кило рӯи татами меоянд. бонуи Сингапур бо як таки сафед аст ва ин чеҳрае ки дар чандин мусобиқаҳои гӯштингирӣ дар Тоҷикистон ғолиб омадааст. қаҳрамони осиё аз гӯштини миллии гӯштингирӣ мебошад. бонуи муғулистон Ганболд Гентсенсек бо як таки сабз аст. рақобати аввалини ӯ дар мусобиқаи имрӯза маҳз ана ҳамин рақобат ба ҳисоб меравад. паҳлавони Сингапур Ҷоэл Ҳо дар баробари ин чеҳраи саршиноси гӯштингирӣ чӣ корро анҷом дода метавонад пайгир мешавем. як сари зону нишастане Ганболд Энсенсек барои ӯ имтиёзи бадан меорад. чӣ гуна зебо аст садои довароне ки гиред мегӯянд, истед мегӯянд ва бо забониноби тоҷикӣ баҳогузорӣ мекунанд ҳаракатҳои анҷом додаи паҳлавононро бо имтиёзҳои бадан, паҳлӯ, ҳалол. идомаи нерӯсанҷӣ миёни Ганболд бо Ҷоэл Ҳо. дар соли 2023 дар қаҳрамонии осиё оид ба гӯштини миллии гӯштингирӣ ҳунарнамоии ин чеҳра бонуи муғулистониро мо дида будем ки то ба марҳилаи ниҳоӣ омада буд ва дар марҳилаи ниҳоӣ бо Шоҳида Қаландарова рӯбарӯ гашт ва тавонист ки ғолиб гардаду нишони тиллоро ба гардан овезад. ҳаракатҳои Ганболд Энсенсек нисбат ба рақиб беҳтар ба чашм мерасад ва Ҷоэл Ҳо ҳам як сари зону нишастани хубро анҷом дод, вале то ба охир корро созмон дода натавонист, зеро ки рақиб ҳам арзанда аст. пойзани бонуи Сингапур бисёр ҳам ҳаракати хуби Ганболд дигар бора анҷом дода шуд ва паҳлӯ баҳогузорӣ кард. ҳаракати анҷом додаи Ганболдро довари ин нерӯсанҷӣ бо як имтиёзи бадан ва як имтиёзи паҳлӯ Ганболд Энсенсек пешсафиро дар ихтиёр гирифтааст. огоҳӣ ба хотири нодуруст ҳаракат кардан барои Ҷоэл Ҳо нишон дода шуд. бо сари зону нишаста партофт анҷом медиҳад Ганболд Энсенсек ва бо ду имтиёзи паҳлӯ ӯ ғолиб мешавад ва роҳашро ба даври баъдӣ ҳамвор мекунад.
این بانوی مغولستانی در اولین چمپیونات جهان اوید و گشتنگیری از دسته فدراسیای بین المللی گشتنگیری هنرنمایی کرده ایستاده است. نوارهای تکراری رو توجه میکنیم که چگونه انا همون حرکت زیبایی که او دارد، سر زانو نشسته پرتافت انجام میدهد و حرکت های پای در پای او توانست که قبل از انجام وقتی اساسی او را در رقابت اولینش غالب گرداند. ادامه رقابت ها در وزن 52 کیلوگرم صورت میگیرد که بانوی تاجیکستانی روزگل حسن با ایرنا خوبولووا بانوی روسیه نرنمایی میکنند. روزگل حسن با یک تک سفید است و رقیبی او باشد ایرنا خوبولووا با یک تک سبز. رقابت را آغاز نمودند. روزگل حسن در دوره اول آزاد بود و رقیبش باشد در رقابت اولین داشتهش لی زی وای را از هنگ کنگ شکست داده بود. در آغاز نیروسنجی یک حرکت از جانب ایرنا انجام داده شد و دیگر باره ایرنا پرتافت کرد و حرکتی انجام داده او امتیاز پهلو بهاگذاری کرده شد. روزگل باید کوشش ها و تلاش ها را بهتر و خوبتر کند، زیرا که معلوم است که رقیب یکی از چهره های ارزنده به حساب می رود، زیرا که او در مسابقه های سطح بین المللی از نمود جودو هم اشتراک کرده است و فعالی را باید به کار گیرد. روزگل پایزنی ایلینا را باز میبینیم و یک حرکت درونی پای برای خوبولووا امتیاز دومی پهلو را آورد و او غالب گردید. روزگل حسن باشد در این مرحله کار برایش به انجام می رسد و بانوی روسیه باشد به مرحله 4-1 نهایی می رود. نوارهای تکراری را توجه میکنیم که در دو امکانیت به عمل آمده خوبولووا صاحب امتیاز شد و غالبیت نصیبش گردید.
рақобати навбатӣ миёни бонуони вазни 52 кило оғоз мешавад. Ноа Фелиза, намояндаи Индонезия, бо яктаки сафед вориди майдон шуд ва рақиби ӯ бошад Пинки Балҳара. бояд вориди майдони нерӯсанҷӣ гардад. ҳамин тавр ба хотири он ки паҳлавони Ҳиндустон ба майдон ҳозир нашуд, ғолибият ба бонуи Индонезия Ноа Фелиза дода шуд ва ӯ ба марҳилаи баъдӣ меравад. нафарони дигар миёни бонувони вазни 52 кило ба майдон ҳозир мешаванд. Янг Юфей аз Чин ва рақиби ӯ бошад аз Руминия Кристина Бланару. вориди майдон гаштанд. бонуи Чин бо яктаки сафед ва бонуи руминиягӣ бошад бо яктаки сабз рақобат мекунанд. нерӯсанҷӣ ин ҷуфтро довари эронӣ ҳакамӣ мекунад ва як ҳаракати хуб аз ҷониби бонуи руминиягӣ. сараввал ҳаракат оғоз ёфт ва бонуи чинӣ ҳам аксулҳамлаи хуберо анҷом дод ки ҳаракати созмондодаи ҳарду ба инобат гирифта нашуд ва сабқат миёни онҳо идома меёбад. ва чӣ гуна ҳаракати зеборо Кристина анҷом дод. соҳиби имтиёзи бадан гардид ва пешсафиро ҳоло дар ихтиёр гирифтааст. забонуи чинӣ ҳам бошад талошову кӯшишҳоро зиёд мекунад ва мехоҳад ки ӯ низ соҳиби имтиёз шавад. дигар бора онҳо даст ба гиребон гаштанд. довар барои бонуон ишора мекунад ки либосҳояшонро дуруст кунанд. янг Юфей баъд аз он ки имтиёзи баданро аз даст дод, талошҳояш зиёд шуд ва ҳаракат баҳри ба даст овардани имтиёз аст. ҳаракати анҷомдодаи бонуи Чин ҳам ба инобат гирифта шуд ва бори дигар ҳаракати анҷомдодаашро доварон тафтиш мекунанд.
ҳаракати охирини янг юферо таваҷҷӯҳ мекунем. дуварон ҳам атрофи ин ҳаракат хулосагирӣ мекунанд. имтиёзе ба янг юфе нишон дода шуда тасдиқ гардид ва сабқат идома меёбад. ҳарду имтиёзи бадан доранд ва нерӯсанҷӣ ишора мекунад довари эронӣ ки бадани бонуи чиниро бекор кунанд. он ҳаракати анҷом додаи ӯ ба инобат гирифта нашудааст. камкори кристина ба инобат гирифта шуд ва янг юфе ҳам кӯшишҳоро зиёд карда истодааст то ки соҳиби имтиёз шавад. дақиқаи охири қувваозмоӣ ва ҳамону пешсафе бо як имтиёзи бадан бар суди кристина бланаро. боз бонуи руминиягӣ соҳиби имтиёзи бадан гардид ва сонияҳои поёнӣ вақт инҷо пуштисар шуда истодааст. талошҳои бонуи чин ҳам дар сонияҳои поёнӣ зиёд шуд, вале барояш омад накард то ки дар баробари рақиб имтиёз ба даст биёрад. ҳамин тавр ғолибият насиби бланару кристина мешавад ва ӯ ба марҳилаи баъдӣ меравад.
ҳамакнун ин чеҳрае ки бо як таки сабз вориди майдон мешавад. Мадина Қурбонзода, бонуи 16-солаи Тоҷикистон, наврасе ки ҳунарнамои зебои ӯро дар соли 2023 дар гран-при Душанбе мо шоҳид шуда будем. бо рақиби аввалинаш дар қаҳрамони ҷаҳон оид ба куштингирӣ намояндаи Тайпеи Чин Оу Ю Тунг ки ӯ бо яктаки сафед эрусанҷӣ мекунад. озмоиро оғоз намуданд кӯшишҳои Мадина ва мо аз ҳунарнамои ин чеҳра боварӣ дорем ки як рақобати шоистаро дар баробари рақибон нишон медиҳад ва дар ин рӯзи нерӯсанҷиҳо барои мухлисони гӯштини миллии гӯштингирӣ лабханде меорад. Мадина зери мураббигии Муртазо Носиров дар толори варзиши кангурт тамрин мекунад ва як ҳаракати хуби ӯ дар баробари рақиб дар лаҳзаҳои аввали нерӯсанҷӣ аст. ва ба як боварӣ рақобат мекунад Мадина. дар ду гилем паҳлавонони тоҷик ҳунарнамоӣ карда истоданд. дар инҷо Мадина Қурбонзода ва дар гилеми дигар Ахназар Назаровро мухлисон дастгирӣ карда истоданд. ҳаракатҳои пай дар пайи Мадина Қурбонзода ба чашм мерасад ва талошаву кӯшишҳои ӯ бояд то ба охир чунин анҷом ёбад. як ҳаракати дигарро ӯ анҷом дод ва кӯшишҳои пай дар пай ӯ бароноварда расонид ки ба хотири камкорӣ ба бонуи Тайпеи Чин огоҳи аввал нишон дода шавад. ва ҳама бо як садо Мадина мегӯянд ӯро дастгирӣ мекунанд. бо сари зону нишаста мехоҳад партофт кунад. Фазилат Гулбоева бо Шоҳида Қаландаро ҳам барои ӯ маслиҳат медиҳанд ва ишора мекунанд ки ӯ қабл аз анҷом додани усулҳо бояд пойзаниҳо анҷом бидиҳад ва сипас сари зону нишаста партофт бикунад. имтиёзи бадан барои Мадина Қурбонзода ва пешсафиро дар ихтиёр мегирад. албатта рақобати аввалин барои дилхоҳ варзишгар дар озмоиҳо ин мушкил аст, чунки фазо ва анамон оғози нерӯсанҷиро ӯ бояд омӯзад. ба ҳамин хотир Мадина бо эҳтиёт ва бо як омодагии хуб муборизаро идома медиҳад. новобаста аз наврасияш нарнамои ӯ дар баробари чеҳраҳои саршиноси Гӯштин хуб аст ва боз як ҳаракати дигари ӯ ки бештар сари зону нишаста партофт карданро ӯ истифода мекунад. аз канори майдон мураббии ӯ Муртазо Носиров ҳам барояш маслиҳат медиҳад ки дақиқаи охири қувозмоӣ аст ва ӯ
ҳушёриро аз даст надиҳад ва рақобатро бо ҳамин шакле ки идома дода истодааст ба анҷом расонад. боз ҳаракат, ҳамон ҳаракатҳои пай дар пае ки Мадина анҷом медиҳад хуб аст. сонияҳои поёнии вақт ба анҷом расид ва Мадина Қурбонзода бо як имтиёзи бадан ғолиб мешаваду ба марҳилаи 4-1 ниҳоӣ роҳи худро ҳамвор мекунад. дар даври баъди Мадина бо Кристина Бланаро ворidi майдон мешавад. наворҳои такрориро таваҷҷӯҳ мекунем ки ҳаракатҳои пай дар пай Мадина Қурбонзода барояш имтиёз овард. нафарони дигар Вера Зория намояндаи Молдова бо Ганбол Генценцек намояндаи Муғулистон ки аз дастаи Федератсияи байналмилалии гӯштингирӣ ҳунарнамоӣ карда истодааст вориди майдон шуданд. бонуи Молдова дар даври аввал озод буд ва ганбол бошад ҷовлҳоро аз Сингапур дар рақобати аввалинаш шикаст дода буд. маҳорати олии ганболро мо дар рақобати аввалинаш гуфта будем ки чӣ гуна шоҳкориҳоро нишон додааст. қаҳрамони Осиё аз куштингирӣ ба ҳисоб меравад. ба хотири ҳаракати нодурусташ ба Зория огоҳӣ нишон дода шуд ва ӯ низ то ин лаҳзаҳо дар баробари Ганболд ҳунарнамояш хуб аст. ҳаракатҳои ҳам
веразория ва ҳам ганболд генсенсек хуб ба чашм мерасад. ганболд як каме аз дасташ осеб бардоштааст ва ишора карда мешавад ки ба табибон як каме ниёз дорад ва довар ҳам ба хотири ҳаракати охирини анҷом додаи ин бонувон доварони кунҷиро назди худ таклиф мекунад ва атрофи ҳаракат ё ин ки нодуруст анҷом додани усул аз ҷониби яке аз онҳо шояд огоҳӣ барои яке нишон дода шавад. охирин ҳаракати анҷом додаро ишора мекунад довари марказ ки бори дигар барояш нишон бидиҳанд. инҷо анамон ғайриқоида аз даст фишор додани веразория ба назар мерасад. ҳама аз рӯи қоида аст ва сабқат миёни ганболд ва вера идома меёбад. дар баробари ин бонуи муғулистонӣ ҳаракатҳои вера бисёр олӣ аст, дар сатҳи бисёр ҳам баланд хоозмоӣ карда истодааст ва ганболд бошад аз анамон осеби дасташ ишора мекунад ки дигарбора бисёр ҳаракати хуб аст ҷониби ганболд генсенсек дар дақиқаи сеюми қувозмоӣ анҷом дода шуд ки имтиёзи ҳалол баҳогузорӣ гардид ва дигарбора атрофи натиҷагирӣ кардан аз ҳаракати ӯ доварон хулосагирӣ мекунанд. бале, имтиёзи ҳалоли баҳогузорӣ гардида тасдиқ мешавад ва ганболд генсенсек аз дастаи федератсияи байналмилалии гӯштингирӣ дар ин давр ҳам ғолиб мешавад ва ба марҳилаи баъдӣ меравад. наворҳои такрориро таваҷҷӯҳ мекунем дигарбора ки чӣ гуна ганболд ҳаракатҳои хубро анҷом дод.
доварони вазн карда мешаванд ва бонувони вазни 52 кило Айзада Заналиева аз Киргизистон бо паҳлавони Гретсия Екатерини вориди майдон мешаванд. бонуи қирғиз бо яктаки сафед аст ва рақиби ӯ аз юнон бошад бо яктаки сабз. Representing Estonia and Grinyantan representing Tajikistan. Ubek Radimov. мерусанҷӣ оғоз шуд ва талошҳои ҳарду баҳри пайдо кардани мавқеят ва анҷом додани усулҳояшон оғоз гардид. талошҳои Екатерини беҳтар ба чашм мерасад дар баробари бонуи қирғиз ва ҳаракатҳоро пай дар пай анҷом медиҳад ва кӯшиш карда истодааст ки соҳиби имтиёз шавад. фаъоли бонуи юнонӣ ба инобат гирифта шуд ва ба хотири камкории Айзада Жаналиева ба ӯ огоҳӣ нишон доданд ва имтиёзи бадан ҳам ҳарои ҳаракати анҷом додае охирине ки яке аз ин бонувон анҷом дод. довар ишора кард, вале ҳоло дар экранҳои мову шумо онро нишон надоданд. ҳаракатҳои пай дар пай Жаналиева баъд аз он ки барояш огоҳӣ нишон доданд зиёд гардид. имтиёзи бадане ки атрофи охирин ҳаракати анҷом додаи ин ду чеҳра ҳарф мезадем.
برای بانوی گریتسیا. ایکاترینی نشان دادند و بانوی قرقیزستان هم کوشش و تلاش ها رو زیاد کرده ایستاده است، ولی برایش میسر نمی شود که او نیز در برابر رقیب امتیاز به دست بیارد. یک دقیقه دیگر وقت باقی مانده است. камкори бонуи қирғиз боз ба инобат гирифта шуд ва танбеҳ барояш нишон медиҳанд. سی сонияи дигар ва талошҳои айзада жаналиева зиёд мешавад. екатерини ҳам акнун танҳо вақтро кашол медиҳад, зеро ки ӯ бо имтиёзи бадан пешсаф аст ва танҳо худро канор гирифта истодааст ки вақт ба анҷом бирасаду ва ӯ дар ин давр ғолиб гардад. барояш муяссар мешавад, зеро ки вақт ба анҷом расид ва ӯ ғолиб гардиду ва марҳилаи баъдӣ роҳашро ҳамвор мекунад. тамошобиёни гиромӣ, идомаи нерӯсанҷиҳоро ҳамкорамон некрусаторов ба шумо шарҳу тавзеҳ медиҳад. аз назди экранҳои худ дур наравед ва аз ҷараёни рӯзи дуюми чемпионати ҷаҳон оид ба куштингирӣ бохабар гардед. хайр, саломату сарбаланд бимонед. арзи салому вақт ба хайр хидмати якояки шумо бинандаҳои азиз. роғибони гӯштини тарзи гӯштингирӣ, гӯштини миллии мо ки тантанаи иди ин навъи варзиш таи 2 рӯз аст дар душанбешаҳр ҷараён дорад. аввалин мусобиқа, аввалин қаҳрамонии ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ ва расидем ба ҳамин санаи фараҳ ки имрӯз аз қаҳрамонии ҷаҳони гӯштингирӣ мегӯем ва идомаи нерӯсанҷиҳо дар вазни то 52 кило миёни гулдухтарон варзишгарон аз
яке аз Ирон, дигаре аз Ветнам алон рӯи гилеманд ва ин даври аввали нерӯсанҷиҳо барои ҳар ду варзишгар бону аст. бо яктаки сабз варзишгар бону аз Ирон Орзу Салим ғолеҳтакӣ нерӯсанҷӣ ҷараён мегирад. ҳоло бубинед ки чӣ гуна гулдухтари иронӣ дар ҳолати мавқеъгирӣ ҷустуҷӯ мекунад ва дар хилофи ӯ рақиб бубинед ки аввалин партофтро интизор нашуда анҷом дод. ҳолати хуб барои варзишгар бонуи кишвари Ветнам Ду Зуҳа. боз ҳам лаҳзаи мавқеъ ба дасторӣ аз гиребон гирифтааст Ду Зуҳа. сари остинро низ бисёр қавӣ доштааст. пойзанӣ мувозинатро гум кард, вале дигар дар идома кор норавшан боқӣ монд. барои оне ки зонуи варзишгарбонуи эронӣ ба замин бархӯрд ва он ҳолати афтиш ба ҳисоб меравад. акнун идома боз ҳам аз маркази майдон дар ҳолати ист. аниқтараш дар ҳолати истода идома меёбад. аз ҳалоки мобайн Орзу кора кард ва бубинед чӣ гуна ҳолати дигарро рақиби Орзу нишон медиҳад. аз ҳалоки мобайн гирифт ва баъдан боз талош барои то нуқтаи интиҳо, яъне пойзанӣ низ кард дар ин баробар. ҳар ду муҷалло нерӯ месанҷанд. ин навбат низ кӯшиш аз ҷониби Ду Зуҳа буд. ҳар ду чолок ҳастанд ва ҳар ду суръатнокии хуб доранд дар рақобат. оҳо партофти Орзу Салим ғолеҳтакиро бубинед акнун. ва ин ҳолат гӯем ки партофте ки Орзу оғоз кард интиҳояш бо амалкарди варзишгарбонуи ветнамӣ анҷом ёфт. яъне ӯ аксул ҳамларо ба кор бурд ва як имтиёзи баданро соҳиб шуд аз сӯи довар Самандари Муҳаммадӣ. хуб, идомаи нерӯсанҷӣ ҳамону бо ҳамон ҷараёне ки медидем давом меёбад. албатта рақобати хуб нишон медиҳанд варзишгарбонувон ва таваҷҷӯҳи мухлисонро низ ба ин нерӯсанҷӣ хеле ҷалб кардаанд. хуб, ҳоло Ду Зуҳа як огоҳӣ низ гирифт ва кӯшишҳо аз ҷониби ӯ дигар бора ба назар мерасанд.
خب حالا اکنون باز هم کوشش از جانب آرزو، ولی در انتهای وقت دست به حمله برد. انیقترش قدم به پیش زد و این قدمی استوار به نظر می رسید، ولی کار در همین نقطه انتها یافت. دو زوها غالیبی نروسنجی که بسیار برایش مرکب بود این دانسته شد و او راه میگیرد با دور دیگر. در دور دیگر با غالیبی جفتی ورزشکار بانوان از مغولستان و ازبکستان نیرو میسنجد. دو زوها صحنه تکراری از اجرایش عملهای زیبا در نیروسنجی که پس سر شد. نیروسنجی واقعا هم دیدنی بود و الهامی نیک و تازه براشه. نبی محمد خورکاشف رو کارگردان با ما نشون میدهند، نفری که خیلی پهلوانی ناماشنا است، یعنی او قهرمان جهان میانی سابقه‌داران اوید با سامبو سال قبل با دست آورده بود و چون سابقه‌داران گفتیم باید گفت که امسال انتظار میرود که در جمهوری تاجیکستان قهرمانی جهان میانی سابقه‌داران برپا بگردند. این اطلاعی مسئولین فدراسیون سامبو تاجیکستان بود که چند پیش ما گرفته بودیم و البته انتظار میشویم این سبقتگاهی ویژه رو، این چمپیونات نفوذ داشته رو. اکنون برمیگردیم با رقابت‌های گل دختران. وزن تا 52 کیلو همون نیروسنجی‌هایش ادامه دارند و اندک با مرحله دیگر هم نزدیک میشویم. حالا یک هشت فینال است از سمت با ما نزدیک گلدختر از ازبکستان و از سمت دیگر گلدختر مغولستانی نیخیت باتار بایارما. در این وزن دو گلدختر مغولستانی است و حالا یکیش روی گلیم نیرو میسنجد. در برابر او هیلولا ортихбоева رقابت دارد. هیلولا در دوره قبل ورزشکار بانوی سیریاگی رو شکست داده بود. کوشش بسیار عالی داشت هیلولا، ولی خلاف عملکرد او یک حمله بسیار هم مجلو از جانب پهلوان دختر مغولستانی دیده شد که ما انتظار میشویم داور مرکز از کشور ما اشاره به ویدیو داور کرد و خلاصه نهایی ویدیو داوران و کلی ستاد داوران این گلیم رو ما انتظار میشویم. صحنه تکراری رو ما متوجه هستیم برای امتیازی البته حلال است. اینجا گپ سر همین امتیاز می رود. برای شفاف بودن و عادلانه رفتار داوران از هر زاویه در ویدیو داور انیقترش در مانیتور ویدیو داور دیده شد. ما نیز دیدیم اون حالت رو. به هر صورت ما خلاصه نهایی داوران رو انتظار هستیم. دیگر برو متوجه میشویم. خوب از چند زاویه لکه ما دیدیم.
درگیری رقمی دو کریم غفوری اولیگان نصیبی نماینده جمهوری تاجیکستان خوب بله این امتیاز حلال است که پیروزی حق و حلال پهلوان از کشور مغولستان نخیت байарма حسابیده شد. آفرین بسیار حالت خوب بود. Հիլոլա Օրտիղբոևը albatta ki در دور گذشته هنری فوق‌العاده نشان داد و در این دور اکنون بر رقیب خود از کشور مغولستان نتوانست ایستادگی کند. سگانه نوبتی دوباره با گیلم حاضر شدند. یکی مصری، دیگری ایرانی، دیگری از کشور ما. سه دوار روی گیلمند و گلدختران نیز معرفی شدند. پهلوانان اکنون در وزن سبک یعنی تا 52 کیلو با میدان رقابت نزدیک شدند و این دوری نیم فینال است دوستان. نوا فلیزی از سمت کناری از سوی ما راست یعنی یک تکی سبز داشته با یک تکی سفید باشد ورزشگر بانو از روسیه ایرنا خبولووا. ما معرفی میکردیم و در حال ایرنا با ما شدور نشان داد. احسن و آفرین با هنر این گل دختری خوب، هنر و خوش، هنر و قوی. چند ثانیه لازم اومد با ایرنا، چند ثانیه خیلی عالی و او با نیم فینال میرود. معذرت من قبلتر گفتم این دور نیم فینال است ولی نه این یک چور نهایی بود. اکنون ایرنا با نیم فینال رفت که آنجا با غالب جفتی مدینه قربانزاده و کریستینا بلانارو نیروسنجی میکند. الان مدینه قربانزاده با رقیبش که نام بردیم روی گلیم می آیند. یگانه نماینده از کشور ما میانی گلدختران باقی مانده است. ورزشگر بانویی که الان روی اکران های ماست مدینه قربانزاده. گلدختر 16 ساله کشور ما با نیت و آرمان نیک قدم میزند سوی سبقتگاه و داوری مرکز مراد قربانوی ترکمنستانی هر دو رو معرفی نمود. صداها نیز خیلی مرغوله‌دار و بلند هستند. دستگیری های زیاد با افتخار ورزشگر بانی. یک تلاش از جانب او دیده شد و آغاز خوب است البته. موقع میجوید ولی ببینید رومینی رو چگونه با پیش حرکت کرد ولی خود رو رها میکند مدینه قربانزاده در این نوبتی حمله.
ва сари остин гирифт. Ба ҳар ҳол варзишгarboni кишвари Румыния Кристина на нишонӣ гирифта хато рафт. Қурбонзода ҳоло дар дифоъ низ ҳунари хуб нишон медиҳад. худи ӯ барои доштани гиребони рақиб рафтааст. тобиши зиёд ва акнун кореро бояд анҷом дод. На, рақиб пешдастӣ кард. ҳис кард ки хавфу хатар барои ӯ бештар шудааст. Мадинаро бубинед. Ин партофти ӯ хеле хуб буд ва бисёриҳоро ба по низ хезонд. нафас тоза мекунад Қурбонзода. нерусанҷии хеле шадид. ай аз даст берун рафт. олӣ аст. Мадина идома биде. ҳамин гуна рақобати гулдухтарони моро интизор будем ва Мадина Қурбонзода ба мо нишон медиҳад чунин ҳунари фавқулодаи гулдухтари тоҷикро рӯи гилеми қаҳрамонии ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ. ҳоло кашмакашиҳо хеле зиёд аст. кӯшишҳо бар маҳал пай дар пай дида мешаванд. огоҳӣ ба Кристина. мавқеият аз ҷониби Руминӣ. акнун кор ранги дигар аст. Мадина ҳадди ақал бояд берон кунад рақибро. ҳалқа зад ба пои рақиб, вале дар он ҳолат истодагарӣ намуд. бештар ҳамин усул ки сари зону нишаста тариқи китф аз сӯи китф аниқтараш рақибро фуруд меоранд. ҳамин усулро Мадина дар машқгоҳ суфта кардааст. хуб, ҳолати боз ҳам эҳсос овар. сари зуну боз ҳамон гуфтаҳои қаблӣ, вале ин навбат аз хати ҳамла рақиб дур шуд. бисёр олӣ, суръати хуб буд ва интизор мерафт ки ин навбат натиҷа ба даст биёяд. аммо ҳоло варзишгарбонии Руминӣ ҳам хеле дар ҳолати омодабош қарор дорад ва зирак аст. албатта таваҷҷӯҳ ва тамоми назар сӯи ҳамин гилем аст. боз ҳам тобиш дод, рақибро олӣ буд, вале бубинед мувозинати хуб дорад Кристина ва дар по хуб худро эҳсос мекунад. албатта наздик аст Мадина Қурбонзода барои гузашта кардани рақиб ва ҳамин ҳолатро мо интизор будему. бас дӯстони азиз, билохира Мадина Қурбонзода аз ҳамон ҳолате ки мо бештар мегуфтем ва чун худи ӯ низ иқрор оварда буд, яке аз партофтҳои дӯстдоштаниаш аст. ин ҳолат барояш имтиёзи паҳлӯро кафолат мебахшад. сад аҳсан офарин. 7-6-5-4-3-2-1 ва ин шумораҳо поин мешаванд. муваффақият ва зафар ба Мадина Қурбонзода наздик мегардад. садои вақт ва
استقبال از پیروزی از سوی ورزشکار بانوی ما. او با مرحله نیم فینال میرود. دوستان عزیز، این است زیبایی گشتینی ملی و این است هنری عالی پهلوان دختر ما که نام او را مدینه قربانزاده است. واقعا ایدی حقیقی و تنتنه بسیار هم کشاد و زیبایی گشتینگیری در طولانی برگزاری اولین قهرمانی جهان بر علا احساس می شود و دیده می شود. چنون میگفتیم در وزن ذکر شده دو گل دختر از کشور مغولستان است و این گل دختر دیگر که نام او رو گانبول است. گانبول گانتسک. و در برابر او ورزشکار بانو از کشور یونان ایکاترینی برآمده است. کوشش و غیرت از سوی ورزشکار بانوی کشور مغولستان که او در این مسابقه فدراسیون بین المللی گشتینگیری رو نماینده است. دیگر بار از همان اصول و این نوبت نیز رقیب از خط حمله دور می شود. پشت گریبان رقیب رو مستحکم داشته است ایکاترینی. حلوکی موبین شروع خوب است و یکم ایستادگی میکنند در این موقعیت. باز هم سر زانو نشستن های گانبول گانتسک. داور از کشور ایران گیرت میگوید و دوام این نیروسنجی رو ما باز هم رنگین و دیدنی انتظار هستیم، چون مرحله های رو به انتهایی است. البته یک چهارفینال است، بعدا نفر زفرمند به نیم فینال رو خط میگیرد. خوب، حالا مدینه قربانزاده هم در نیم فینال است و با پهلوان دختر از کشور روسیه او اکنون نیرو میسنجد در دور بعدی. حالا این نیروسنجی و نیروسنجی دیگر در همین دور برگزار می شود و همه جفت های دور نیم فینالی وزن تو 52 کیلوی قهرمانی جهان اوید به گشتینگیری بر گویم که با ما معین میگردد. امتیازی پهلو گانبول یک قدم پیش می رود.
و همکنون باز هم حرکت ها از جانب گندبول گنتسک. интиҳои вақти асосӣ аст. албатта гандбол генцецек пешсаф аст бо имтиёзи паҳлӯ ва екатерине каме хаста вонамуд мешавад. аз ҳалоки мобайн гандбол генцецек паҳлавон духтаре ки соли қабл дар ҳамин майдон қаҳрамони осиё шуда буд. тамом 2 паҳлӯ баробар ба 0. гандбол генцецек ба нимфинал меравад. ин дасти ӯ каме ҷароҳат дорад. албатта ёд дорем аз нерӯсанҷии қаблияш ва ҳоло бубинед бо ҳамин дасти осебдида ӯ ғолиб омад. хуб, генцецек ба нимфинал рафт ва унҷо бо ғолиби ҷуфти варзишгарон аз ветнам ва аз муғолистон нерӯ хоҳад санҷид. ки ин боиси шукргузорӣ ва саодатмандии мост. хуб, рақибони дигар яъне аниқтараш варзишгарони дигар дар вазни то 52 кило дар марҳилаи якчорниҳоӣ рӯи гилем ҳастанд. чун ном мебурдем, Ду Зуҳа аз ветнам муқобили Нехетбатар Баяма аз муғолистон ҳарду нерӯ месанҷанд ва ин аст марҳилаи ҳассос албатта барои ҳар як варзишгар. чун нафаре рӯ ба бохт меорад, ӯ бемедал хона меравад ва нафаре зафар меёбад, ҳадди ақал нишони биринҷӣ дорад. ба ҳамин хотир албатта марҳилаҳои аввали рақобат пур аз эҳсосот ва ҳолатҳои ғайримуқаррариянд, вале ин марҳила акнун хеле нозук аст. ба ҳар сурат аз майдон як ғолиб берун мешавад. хуб, боз ҳам кӯшишҳо аз ҳарду тараф дида мешаванд. ҳоло муғолистонӣ бештар амалҳоро ва кӯшишҳоро ба харҷ медиҳад. бубинед, ин навбат низ рақибро ҳадди ақал ба замин меҳод. огоҳӣ барои камфаъолӣ ба Ду Зуҳа.
хуб, албатта рақобат гуногун паҳлӯ ба назар мерасад ва ин навбат низ боз ҳам муғулистонӣ ҳамлаҳоро пиёда мекунад. вале он ҳамлаҳо чуноне дидем як маротиба барояш хушӣ овард ки имтиёзи паҳлӯро кор кард. ҳамин гуна аст, ҳаракат ки бошад натиҷа низ мешавад. аз ин лиҳоз варзишгарбонои муғулистонӣ ҳоло танҳо ҳамин шиорро пеша кардаасту халос. огоҳӣ ва ин навбат танбеҳ акнун як муҷозоти дигар варзишгарбонои ветнамиро аз идома бенасиб мемонад, дар ҳоле ки ӯ ҳоло ақибнишин аст. шояд аз майдон берун кунад. на, кӯшиш кард барои ин ҳолат, вале ветнамӣ сар ба таслим намеорад, дар ҳоле ки рӯ ба бохт дорад. 20 сонияи дигар. сонияҳо сипарӣ шуданд ва акнун ба ҳамин тартиб варзишгарбонои кишвари муғулистон зафар ёфт. акнун ӯ бо гандбол бо ҳамватани худ дар нимфинал нерӯсанҷӣ мекунад. ва нехидбатар баянма бо гандбол ганцецек ба ҳам меоянд. саҳнаҳои такрорӣ аз сӯи ҳамкорони мо лаҳзаҳои дидании ин нерӯсанҷиро бори дигар нишон медиҳад. ҳаминтавр рақобати марҳилаи нимниҳоӣ дар вазни то 52 кило миёни бонувон Елена Хубулова бо яктаки сафед, паҳлавони Русия бо нафаре ки новобаста аз наврасиаш дар чемпионати ҷаҳони гӯштингирӣ ба марҳилаи нимниҳоӣ омад, паҳлавони Тоҷикистон Мадина Қурбонзода. ворidi майдон мешаванд. кӯшишҳо аз ҳарду ҷониб акнун баҳри пайдо кардани мавқеят ҳам Ирена ва ҳам Мадина талош баҳри роҳ ёфтанд ба марҳилаи ниҳоӣ аст.
اطراف هنرنمایی پهلوانی روسیه حرف زده بودیم که چگونه هنر شایسته دارد و ما از هنر و مهارت مدینه قربانزاده هم باوری داریم و در دو رقابت قبلی که داشت باید او مثل آن رقابت های داشتهش در برابر ایرنا هم آنگونه هنرنمایی بکند و صاحب امتیاز گردد. مدینه نمیگذارد برای رقیب که اصول انجام بدهد و کارش خوب به نظر می رسد. مرتضی ناصرов اینچنین فضیلت گلبوی و برای مدینه مصلحت می دهند که چگونه باید حرکت بکند. کمکاری مدینه رو به نوبت گرفت داور ایرانی و برای آگاهی نشان دادن و نوبسته از این آگاهی نشان داده شده باید مدینه رو افتاده نباشد و تلاش رو بیشتر نماید، چون که به هنر و مهارت و مخلصان گشتین ملی گشتینگیری باوری دارند و همه با یک صدا او را دستگیری میکنند و صدا میزنند که مدینه باید چگونه هنرنمایی بکند. حرکت خوبی و حالا هم حرکت های بیشتر لازم است. مرتضی ناصرов بسیار با احساسی بلند برای شاگردش مصلحت میدهد که چی کار را باید پیشه کند. الکی مدینه ایرنا را خسته کرده است. در چهره او خستگی به نظر می رسد. آمادگی های جدی مرتضی ناصرов با مدینه قربانزاده برای این مسابقه بیشتر و بهتر بود و انتظاری به دست آوردن نشان را از اولین چمپیونات جهان اوید به گشتینگیری داشتن. بسیار خوب حرکت مدینه عالی به چشم می رسد و حرکت های پای در پای او را نیز باید داور به نوبت بگیرد و برای رقیب هم آگاهی بدهد. کمتر از 1 دقیقه دیگر تا انجام وقتی اساسی باقی مانده است. باید اینجا تنها برای به دست آوردن امتیاز یا اینکه غالب گردیدن مدینه باید حداقل یک امتیازی بدن را صاحب شود. ثانیه های بشمار تا انجام وقتی اساسی باقی مانده است و کوشش های ایرنا هم در لحظه های پایانی زیاد می شود و وقتی آزمایی با آخر رسید و 3 دقیقه وقتی ایلاوگی برای نیروسنجی برای مدینه و ایرنا جدا کرده شد و تنها برای مدینه هوشیاری لازم است و حرکت هایی که پای در پای اجرا میکند برای رقیب اگر آگاهی نشان دهند یا اینکه یک امتیاز بدن را به دست بیارد او به فینال می رود و مدینه در این لحظه موقعیت خوب را اشغال کرده است. پایزنی های او یک حرکتی مدینه هم اینجا به نظر رسید و باید تا آخر حرکت بکند. خوب است کوشش و تلاش های مدینه.
дигар бора наздик мешаванд ва ҳаракати Ирена ва Мадина ҳам намегузорад барояш. паҳлӯ барои Ирена баҳогузорӣ карданд ва паҳлӯ бозпас гирифта шуду барои Ирена имтиёзи бадан баҳогузорӣ карданд. афсӯс мехӯрад Мадина, вале талошову кӯшишҳояш то ба охир олӣ буд. ҳунарнамои хубро Мадина нишон дод. Ирена Ҳубулова ба марҳилаи ниҳоӣ меравад ва Мадина Қурбонзода бошад. нишони биринҷии аввалин чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингириро дар соли 2024 ба даст овард. ана ҳамин ҳолате ки Мадина ҳаракатро оғоз кард, анҷом додани усулро ва Ирена бошад аз аксулҳамла имтиёзи баданро соҳиб шуд. акнун барои мо шумо бонувон нишон дода мешаванд ки майдон мешаванд вазни ҷамъи 70 килограмм ду бонаи моғолистони яке федератсияи байналмилалии гӯштингириро намоёндагӣ мекунад. خب اکنون بیننده عزیز متوجه میشویم به رقابت این بانوان. گندبال جان سسک از فدراسیون بین المللی گوشتنگیری با یک تکی سفید بر مقابل هموطنش که او از مغولستان را نمایندگی میکند یکی بهتر بیارما نیروسنجی را آغاز نمودند. این مرحله چهار یک نهایی است، معذرت مرحله نیمه نهایی است در وزن 52 کیلوگرمی بانوان. گندبالت کمسسک با یک تکی سفید در تاجیکستان بود. البته در چمپیوناتی اولین چمپیونات جهان، اولین چمپیونات آسیا در اشتباه نکنم جایزه‌دار بود یا مقام اول رو گرفته بود. ابوشین جودو هم نمایی میکند. گندبال و اشاره او برای بازسر زمین نشستن حرکت کردن ولی به این نتیجه رافشار شایخ سواری درجه بین المللی از تاجیکستان این رقابت رو حکمی میکنند. گندبال تجربه بسیار خوب هم دارد در رشته گوشتنگیری که با یک تکی سفید نیروسنجی میکند. اما هموطن او که مغولستان را این حال نمایندگی می‌نماید با خوبی فعال است. پایزنی و آن فشارهایی که بر ضد حریفش دارد
لحظه ها او رو البته فعال هم نشان میده. و اکنون آگاهی اول با پالونیس یک تکی سبز داشته، یکی بایرما از مغولستان داده شد. فشار گندبال بیشتر می شود. اینجا نخواست انگشتان بایرما گندبال رسید. البته در این چمپیونات جهان 3 وزن بانوان نمایی کردند که روز گذشته در وزن تا 70 کیلوگرم و امروز در وزن 52 و جمعی 70 کیلوگرم رقابت‌ها صورت می‌گیرد. امتیاز پهلو رو هم صاحب شد اینجا گندبال. گل‌های خیلی کم باقی موندن ولی نزدیک بود که اینجا جوابی خیلی ارزنده دید و ایرانما حلال. اکنون گندبال روی خود را با مرحله نهایی هموار میکند. هموطنی او باشد با گرفتن مدال برنجی در وزن 52 کیلوگرم مشرف می‌گردد. فشارها خیلی زیاد بود در این حالت و بالاخره گندبال توانست که خود را به مرحله نهایی هموار کند. پهلو کاملی حالا را صاحب می شود. و اکنون داور مرکز بهادر حلیموف
توجه میکنه و نبرد به عنوان وزن 52 کیلوگرم بعد از آوردن نشان طلا همچنان رقابت شروع میگردد. خب بانوی فدراسیون روسیه ایرینا خوبیلووا بر مقابل پهلوان بانوی موفق مغولستان گانبال گنسسک در میدان میشود. ایرینا خوبیلووا یک تک سفید دارد. گانبال گنسسک باشد از مغولستان که فدراسیون بین المللی گوشتگیری را نمایندگی میکند. با یک تک کبود نیرو سنجی میکنند. که امتیازی بعداً رو به دست می‌آورد بانوی فدراسیون روسیه. در اولین رسیدشو در اولین کوششو ولی گاندبال هم خیلی فعال بود. بله در کوتاه‌ترین فاصله با امتیاز حلال بانوی فدراسیون روسیه ایرینا خوبیلووا توانست که اینجا حریفش را شکست دهد و عنوان قهرمانی جهان را مال خود سازد. این بانوی فدراسیون روسیه بسیار هم فعال بود و اکنون با گرفتن نشان طلای نخستین قهرمانی جهان مشرف می‌گردد. در وزن 52 کیلوگرمی بانوان دارم با آسانی موفق شد پهلوان بانوی فدراسیون روسیه. از کمربند داشت و فشاری که تا به آخر برد. البته بانوان هم درخشششون امروز و روز گذشته هم خیلی خوب بود، مخصوصا دستگیری که مخلصان برای هر یک هنرنمایی آنها داشتند. امام جان خوشکوف رئیسی فدراسیون گوشتنگیری فدراسیون روسیه با همراهی سرداور مسابقات امروزه این آنها را تقدیم می نمایند. خب همین طور دوستان عزیز، کوروش خسرویار سرداور نخستین چمپیونات جهان گوشتنگیری و رئیس فدراسیون گوشتنگیری فدراسیون روسیه امام جان خوشکوف جایزه ها را تقدیم میکنند. خب مدینه قربانزاده پهلوان بانوی نورس تاجیکستانی با همراهی بیرمه نهینبیر از مغولستان دو نشانهای برنجی را دو مقام سوم را مال خود کردند و بانوی دیگری مغولستانی گانبال گنسسک
با گردن نشانی نقره را آویخت و اکنون بانوی موفق فدراسیون روسیه ایرینا خوبیلووا توانست با گرفتن نشانی طلا خابولووا از مشرف فدراسیون گردد. روسیه برنده مدال و طلا همزمان اکنون جایزه ها را با این نفران غالب رئیس فدراسیون گوشتنگری فدراسیون روسیه امام جان خوشاکوف تقدیم میکند. $5000 با گیرندگان مدال برنجی، $10,000 آمریکایی با نفری که در زینه دوم قرار گرفت و همزمان $20,000 آمریکایی با گیرنده مدال طلایی وزن 52 کیلوگرمی بانوان. اکنون باز با شرافت غلبه پیروزی ایرینا خوبیلووا سرود ملی فدراسیون روسیه صدا می‌دهد. sounds the anthem of the Russian Federation. سپاس و تشکر برای توجهتان. لحظه عکس برداری و خاطرات نیک را در سفره ظفر استقبال بگیریم و بعداً همه شما را به تماشای سه رقابت خب این آن بانوان موفقی هستند که در وزن 52 کیلوگرم هنر خود را نشان دادند و از جمله مدینه قربانزاده از تاجیکستان به خاطر بهترین های این وزن هم شامل است. البته این بانوی موفق فدراسیون روسیه ایرینا خوبیلووا توانست با گرفتن مدال طلا مشرف گردد که یک دستاورد بزرگ هم در نخستین چمپیونات جهان برای این بانو به حساب می رود.